turacyari ku nkuru zibikomeje kugarukwaho by'umwihariko biturutse mu burasirazuba bwo hagati abakurikiye amakuru hano kare ndetse no ku munsi w'ejo twagarukaga ku birebana n'umupilote wari washyiriweho amafaranga n'igihugu cya Iran kuzamubona cyangwa se uzamufata yaba ari muzima cyangwa se yapfuye na kayabo k'amafaranga kari kashyizweho na leta y'igihugu cya Iran ari nako kandi kajugujugu z'igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika ziri mu kirere zirimo zimushaka. Ni nyuma yuko Amerika rero igabye igitero ikoresheje indege yo mu bwoko bwa F-15 ku gihugu cya Iran igahanurwa n'igisirikare cya Iran. Abapilote bari bayitwaye bakaza kubasha kuvamo bakamanukira mu mitaka. Abo rero nibo bashakishwaga n'uruhande rw'igihugu cya Iran bakanashakishwa n'uruhande rwa leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyatumye helicopters zigera kuri 3 ku munsi w'ejo zihanurwa zari mu bikorwa byo gutanga ubutabazi no gushakisha uwo mupilote wari utwaye iriya ndege y'intambara yaregabye igitero ku gihugu cya Iran. Mu kanya gato cyane gashize perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika yitwa Donald Trump amaze gutangaza ko igisirikare cy'iki gihugu cyabashije gutabara umupilote w'indege y'intambara yo mu bwoko bwa F-15. Ni indege kabuhariwe, ni indege kandi iherutse kuraswa n'igihugu cya Iran. Tujye kuganira kuri iyi nkuru. Bivuze ngo ya mafaranga Iran yari yarashyizeho kuwamubona yaramanutse amanuka mu mutaka, indege imaze kuraswa agwa ku butaka bw'igihugu cya Iran. None Amerika muri operation ikomeye cyane ibashije kumutabara imusubiza muri leta zunze ubumwe za Amerika. Munyemere tuganire kuri aya makuru namwe muyakomeye cyane. Birumvikana ko no operation ikomeye ibashije gukorwa n'iki gihugu cya Amerika bajya donc gutabara umupilote waguye ku butaka bw'igihugu cya Iran rwagati mu gihugu, baramutwara baragenda. Indege yamutabaye ngira ngo ni indege kabuhariwe kabisa. Tugiye kubiganiraho byose uko byakabaye. Turaganira kandi ku mirwano iri kumvikana mu burasirazuba bwo hagati. Impande zombi ziracyakomeje kurasana, yaba uruhande rwa Israel rufatanyije na leta zunze ubumwe za Amerika rurimo rurarasa kuri Iran, ndetse na Iran irimo irarasa kuri Israel ndetse no ku bihugu by'inshuti cyase birimo inyungu za leta zunze ubumwe za Amerika. Tugiye kuganira rero kubirebana n'iyi mirwano kubera ko ni mirwano ikomeye cyane iri kuba mu gihe Perezida Donald Trump yatanze amasaha 48 ku kuba iki gihugu cya Iran cyafunguye umuhora wa Hormuz kitabikora kikaraswa bitigeze bibaho. Ubwo rero byose turabinyuzamo amaso tubabwira uko situation yitwaye kuri iki gicamunsi cya none tariki ya 5. Ndababwira ko Ubushinwa bwanyonze Umufaransa azira gucuruza ibiyobyabwenge. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa yatangaje ko Umufaransa w'imyaka 62 wari warakatiwe igihano cy'urupfu n'ubutabera bw'Ubushinwa kubera gucuruza ibiyobyabwenge yishwe. Turaganira kuri Perezida Donald Trump wa leta zunze ubumwe za Amerika. White House yavuze ku makuru yuko uno mugabo ngo yabarembeye mu bitaro. Ibiro by'umukuru w'igihugu rero cya leta zunze ubumwe za Amerika White House nibyo byavuze kuri aya makuru. Ubwo nabyo turabiganiraho. Ese izi briefing arimo arazitangira mu bitaro biri kugenda bite? Mbahaye ikaze, naboneho kubifuriza kugira igicamunsi cyiza na Pasika nziza by the way kubo yagezeho. Abitagezeho namwe muze muntize umwanya mu ntega amatwi mbibwirire ibiri kubera mu burasirazuba bwo hagati, kubera ko ni bimwe mu bishobora gutuma niyo ubutaha nayo itazabageraho cyangwa se ni na kimwe mu byatumye niyo uyu munsi itabagezeho. Anyway, ngaye ngo reka twanzige duhere kubireba na Amerika yamaze kuba ibohoza umusirikare wayo. Ngira ngo no operation ikomeye cyane, ni ibihugu bike byabasha kubikora. Umusirikare indege ikagenda ikagira mu gihugu igiye kugaba igitero ikaraswa, umusirikare akamanukira mu mutaka akagwa hasi, urumva rwagati mu gihugu, hanyuma nyiricyo igihugu uwo musirikare akomokamo kikaza kikamubohoza kikamwuruza indege kikongera kikamutwara. Ni ibihugu bike byabishobora. Ahangaha leta zunze ubumwe za Amerika zerekanye ko ari igihugu cy'igihangange koko. Bimaze gutangazwa rero na perezida w'iki gihugu Donald Trump, ni perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, atangaje ko igisirikare cy'iki gihugu cyabashije gutabara umupilote w'indege y'intambara ya F-15. Ni indege iherutse kuraswa n'igihugu cya Iran. Indege rero y'Amerika yarashwe na Iran kuwa gatanu hari ku itariki ya 3 Mata uyu mwaka wa 2026. Umupilote wari uyitwaye yahise aburirwa irengero, ndetse Iran ishyiraho igihembo ku muturage wese wazamubona. Abaturage batandukanye bari bakomeje kwirukanka imihana bashakisha no mupilote kubera ko hari hashyizweho akayabo k'amafaranga menshi cyane, ariko ubwo yose barayahombye. Ingabo rero za Amerika
nazo zahise zitangira ibikorwa byo gushakisha uyu mugenzi wabo ngo atabarwe mbere y'uko Irani imufata. Mu gitondo rero cyo kuri iki cyumweru abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze by'umwihariko ku rubuga rwa Truth Social, Perezida Donald Trump amaze gutangaza ko babashije gutabara uyu mupilote wabo. Ati rero twamubonye banyamerika bagenzi banjye, mu masaha menshi ashize igisirikare cya Amerika cyatangije igikorwa cyo gushakisha ndetse no gutabara kiri mu bihe bikomeye, aho mu by'ukuri ibintu byabayeho mu mateka ya Amerika ari ibintu bikomeye cyane, kubera umwe mu basirikare bacu uri mu bakoroneri bubashywe cyane. Nishimiye kubabwira ko ameze neza cyane kandi twabashije kumuvana amahoro mu gihugu cya Irani. Yakomeje avuga ko rero uyu musirikare watabawe yasanganwe ibikomere ariko bidakabije. Uhanurwa kw'iyi ndege cyangwa se kuraswa kw'iyi ndege bikaba ari bimwe mu bihombo bikomeye cyane Irani iteje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ino ntambara yatangira. Kugeza ubu rero amakuru aravuga yuko hari umupilote waburiwe irengero, ubwo umwe tayari Amerika yamaze kuba imubohoza. Hanyuma rero uyu akaba abonetse nyuma y'amasaha menshi, bagenzi be batangije ibi bikorwa byo kumushakisha ndetse n'uruhande rw'igihugu cya Irani narwo ruri kumushakisha. Ubwo rero bivuze ngo muri operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika babashije kutabaramo uno mupilote, ndetse amakuru akaba avuga yuko n'abandi bahanuriwe muri za helicopter zari mu bikorwa byo kumushakisha bo bashobora kuba barapfuye kubera ko ngo ntibigeze babasha kumanukira mu mitaka. Ariko kugeza ubu amakuru ahari akomeje kugarukwaho arashimangira ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane, kubera ko bibashije kuba byagera ku gikorwa gihambaye cyo gutabara umupilote wacyo. Ni umupilote wari uri mu ndege yahanuriwe mu kirere cy'igihugu cya Iran. Urumva ko ni operasiyo ikomeye cyane. Andi makuru nabonye rero nuko nk'igihugu cya Iran nuko ngo indege yatabaye uno musirikare nimwe mu ndege ngo zitabasha kubonwa na radar. Bivuze ngo ya air defense system y'iki gihugu cya Iran ntago yigeze ibasha kubona ino ndege y'ubutabazi, kuko yaje bari abasirikare baba barabatojwe ati indege niramuka irashwe uri mu kirere uzamanukira mu mutaka, nugera hasi uzitabara uko nguko, communication izaba ari iyi tubashe kubona aho uri tuze tugutabara. Ibyo rero byose nyuma yuko indege irashwe kuwa gatanu, none ku cyumweru mu gitondo biravugwa yuko umupilote ari bwo yabonetse. Birumvikana ko ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahangaha cyongeye kwereka isi yose ko ari igihugu gifite igisirikare gikomeye, ari igihugu gifite ikoranabuhanga rikomeye, kubasha kujya kubohoza umusirikare mu gihugu cya Iran uri ku butaka bakamwuriza indege bakamutwara. Urumva ko ni operasiyo ikomeye cyane yongeye gutuma mu by'ukuri twibaza imbaraga Amerika ifite, niba Iran izasyaho ikaba yatsinda aba bantu, kuko aba bantu biragaragara ko bakomeye cyane. Ubwo ibyo kubatsinda rwose Iran ibyo ishaka yashaka ibindi, kubatsinda byo birasa nkaho bigoye. Yego, amakuru rero nuko akomeje kwitwara kubirebana n'iki gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo gitabaye umwe mu basirikare bacyo bari barakoreye, donc bari mu ndege yahanuwe n'igisirikare cy'igihugu cya Iran. Iran kandi yari yashyizeho akayabo k'amafaranga. Ibi ubwabyo birongera kugaragaza ko Amerika ari super power koko. Mu yandi makuru nuko imirwano yo iracyakomeje, ngira ngo nko mu gihugu cya Israel baracyakomeje n'ubundi still kota umuriro w'aba banya Iran. Nawuze mbona mu rukerera rwa none tariki ya 5 Iran ngo yimishije ikintu biti bisasu, yarashe imvura ya za misile hari ya Tehran, ndetse amakuru avuga yuko muri misile zarashwe i Tehran harimo n'izari zifite ubumara kandi zageze satira ibikorwa remezo birimo imiyoboro y'amagazi. Urumva, hanyuma ubwo Tel Aviv niho barashe plutôt muri Israel, barasa mu majyaruguru mu mujyi wa Haifa, barasa no muri Yerusalemu. Ibyo ni ibice byose bikomeje kuraswamo n'indi mijyi itandukanye. Uko kandi Iran irasa niko irasa mu byerekezo bitandukanye by'iki gihugu n'ubundi cya Israel. Ibi ubwabyo rero birakomeza kugaragaza ko iki gisirikare cya Israel nuko ngo gifite
urugamba rukomeye cyane rwo guhangana na Irani. No guhangana na Irani kugeza ubu bigaragara yuko ifite imbaraga. No guhangana na Irani ifite ubushobozi bwo gukomeza kuhangana mpaka, kuko Irani, abantu mukurikira amakuru yayo murumva ko ni Irani yamaze kwivugurura muri angere zose, yaba igisirikare cyo mu kirere, icyo ku butaka bamaze kugitegura kandi baniteguye kuba nabo bakomeza imirwano. Ndetse abanya-Irani binagaragara yuko bavuga bati twebwe tuzarwana kugeza ku mwuka wa nyuma, tuzarwana mpaka, bagakora ibishoboka byose. So ni abanya-Irani rero bakomeye cyane ku birebana n'imirwanire, uretse ko wenda Amerika nayo ni ikindi gihugu gikomeye cyane ariko gishobora no gukoresha izindi mbaraga mu rwego rwo kurangiza ino ntambara ikomeje kumvikana muri buriya burasirazuba bwo hagati. Ubwo rero mu bitero bya none byibasiye iyo mijyi itatu mu byerekezo bitandukanye hano muri iki gihugu cya Israel. Ni mu gihe kandi hari amakuru akomeje kugaragaza ko Israel nayo yongeye kurasa mu byerekezo bitandukanye bya Tehran, ndetse barasa no muri Libani, mu majyepfo ya Libani. Iki gihugu cyo kimaze kuraswa inshuro nyinshi cyane, bakaba rero bagamije kuhashya uyu mutwe wa Hezbollah nawo ufashwa n'igihugu cya Iran, ukaba unafasha na Iran buriya mu birebana n'ino ntambara, kuko nabo barasa kuri Iran, nabo barasa kuri Israel preto, bayirasaho rwose. Urumva ko ni ibikorwa bikomeye cyane. Imirwano ya none rero ije mu gihe Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uno mugabo yatanze amasaha 48. Iyi ni inkuru kare twavuze tugarukaho. Mu masaha 48 yatanze aravuga ati uko byagenda kose Iran mugomba gufungura umuhora wa Hormuz, mutabikora muraza kugumya kota umuriro ukomeye cyane udasanzwe, kandi ibyo amaso yanyu ari bubone ntago bibaho, turabarasa pe kandi tugamije kubasenya. So urumva ko rero ku ruhande rw'igihugu cya Iran hari iterabwoba ribariho, hari iyo mu by'ukuri barimo barababwira uti ibi mubikore, n'umutabikora mu by'ukuri ntago biri buborohere. So urumva ko rero ni ibintu n'ubundi bikomeye cyane nk'uko amakuru abigaragaza. So ngira ngo rero nuko bimeze, nuko bikomeje kwitwara. Ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika reka dutegereze turebe ku munsi w'ejo icyo zizakora. Kugeza ubu zerekanye ko ari igihugu cy'igihangange kiri super power koko, nyuma yo kubohoza umupilote wacyo wari mu ndege yarashwe n'igisirikare cy'igihugu cya Iran. Amafaranga abaturage b'igihugu cya Iran nayo barayahombye kubera ko bari bashyiriweho akayabo k'amafaranga kugira ngo cyangwa se kuzabasha kubona uriya mupilote aho yihishe. Ayo mafaranga already kugeza uyu munsi wa none biragaragara ko bayahombye. Andi makuru hari navuga ngo akomeye cyane nuko nk'igisirikare cy'igihugu cya Iran kirabizi ko noneho kuri inshuro amasaha 48 Perezida Donald Trump yatanze ashobora gutuma kiraswa bitigeze bibaho. Ashobora gutuma kiraswa ku rwego rwo hejuru. Ubwo nabyo no kubitegereza tukareba, ariko ibintu biri kubera muri iki gice biteye ubwoba ku rwego rwo hejuru. Amasaha 48 yo azarangira ku munsi w'ejo. Ubwo turagumya dutegereze turebe ko biri buze kwitwara, kuko byanga bikunda Trump kuri inshuro ntago yatuma abanyamerika bamubona imboga mu menyo ngo ashyiraho amasaha 48, namara kuyashyiraho gushoza intambara cyangwa se kuvuga gushyira mu bikorwa ibyo yari yavuze binanirane. Ibyo nabyo ntekereza ko bitari bukunde. So ariko reka tubitegereze turebe uko biri buze kwitwara, kuko kugeza ubu nta kintu na kimwe cyoroshye mu biri kubera muri buriya burasirazuba bwo hagati n'ubundi muri rusange. Tukiraho rero, mbere uko nerekeza ku birebana n'Ubushinwa, reka mbabwire ko perezidanse y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni White House, ibiro by'umukuru w'igihugu, byanyomoje amakuru yavugaga ko Perezida Trump arembeye mu bitaro. Ibi biro bishimangira yuko uno mugabo urongoye iki gihugu cya Amerika ari mu kazi ke. Amakuru rero y'uburwayi bwa Trump yatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu mpera z'iki cyumweru, yavugaga ko ngo arwariye mu bitaro bya Walter Reed Medical Center biri mu gace ka Bethesda. Hanyuma rero ubwo iki nyamakuru People cy'Abongereza cyazaga kumenya ukuri ku birebana n'aya makuru, amakuru avuga ko ngo umuvugizi wa White House yahamirije iki kinyamakuru ko Perezida Donald Trump ari muzima. Urumva
yagisabye rero kureba ubutumwa Steven Cheunja ushinzwe mu itumanaho muri White House yari yashyize kuri X. Ubutumwa rero bwa Steven bwavugaga ko nta perezida wigeze ubaho ukora cyane mu nyungu z'abanyamerika nka perezida Donald Trump. Muri weekend rero ya Pasika yakomeje gukora ubudahagarara muri White House mu biro bye. Imana imuhe umugisha. White House rero yagaragaje kandi ko ibikomeje gutangazwa ari ibihuha, ishimangira ko iyo Trump amaze amasaha 12 ataganiriye n'itangazamakuru abantu batangira gutekereza ibyo bishakiye. Ati rero Trump ntago arwaye, niba mutaganiriye nawe ntago bisobanuye ko arwaye. Ngaye ngoko rero ni ibyo batangaje none muri rusange. Trump se yabarwaye akaba ari gutanga zira briefing zose. Yashyizeho amasaha 48. Umugabo aravuga ngo amasaha 48 nuyarenze utarafungura uyu muhora ndakurasa biteye ubwoba. Ibyo byavugwa n'umuntu urwaye urembye. Ibyo byo urumva ko ni bihuha, na White House yabinyomoje ivuga ko ari bihuha. Reka nyarukire rero ku gihugu cy'Ubushinwa. Mwabantu mwe, Ubushinwa bwanyonze Umufaransa buramwica bumuziza gucuruza ibiyobyabwenge. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa niwe watangaje ko Umufaransa w'imyaka 62 wari warakatiwe igihano cy'urupfu n'ubutabera bw'Ubushinwa kubera gucuruza ibiyobyabwenge uyu munsi wa none yamaze kwicwa. N'Ubufaransa rero bwavuze ko uyu mugabo yitwa Chan Tao Pfaumi yishwe nyuma y'igihe Ubufaransa bwari bumaze bugerageza guhagarika iki gikorwa kubera impamvu zitandukanye. Yahamijwe icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge mu mwaka wa 2010. Leta y'Ubufaransa yavugaga ko bidakwiriye ko uyu mugabo yahanishwa igihano cy'urupfu, ko ahubwo akwiriye guhabwa imbabazi kubera imyaka ye ukwangana. Gusa ubu busabe ntabwo bwigeze bwemerwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa yavuze yuko abunganira uyu mugabo batigeze bahabwa uburenganzira bwo kumuburanira mu rubanza rwe nyuma rwabereye mu mujyi wa Gonzahu, ni umujyi uherereye mu majyepfo y'igihugu cy'Ubushinwa. Ingingo ya 347 y'amategeko mpanabyaha mu Bushinwa igaragaza ko gucuruza, gukwirakwiza ndetse no gukora ibiyobyabwenge ari icyaha gikomeye. Igihe ubihamijwe ushobora guhanwa bitewe n'uburemere bw'icyaha wakoze, kubera ko iyo kidakomeye uhanwa byoroheje. Gusa iyo gikomeye ushobora gukatirwa n'urukiko igifungo cya burundu muri gereza cyangwa se igihano cy'urupfu. Igihano cy'urupfu ni kimwe mu bihano bya nyuma bitangwa na leta y'Ubushinwa. Iyo wakoze ibyaha nyine ugahabwa igihano cy'urupfu, nicyo gihano cya nyuma. So ngayo ngoko rero urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Ubwo we yamaze kuba yicwa already, ndetse Abafaransa bamaze kuba banabyemeza ati yishwe rwose. Nuko bimeze rero, nuko bimeze nizo update zihari mu burasirazuba bwo hagati kuri iki gicamunsi. Ndakomeza updating kubikomeza kugarukwaho, nimujye kure. Hagati ubwo gahunda zacu zo zirakomeje, abatarabyondaho mukomeze mupyondeho kugira ngo dukomeze twibanire mu birebana n'aya makuru. Ariko noneho kuri incuro Amerika yerekanye ko ari igihugu cy'igihanganye. Mwakoze cyane.